नमो समस्त भूताना भूताय अनेक रूपाय विष्णुए प्रभु राखी धरा ताले आमी ओंकार सृष्टि स्थिति आरु प्रलयर आमी गराकी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अनंत कोटि ब्रह्मांडर आमी स्रष्टा आमार सृष्टि जेतिया अधर्मय धर्म महापापे पुण्य ग्रास কৰিবলৈ উদ্যত হয় তেতিয়া আসুৰিক শক্তিক বিনাশ কৰি ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আমি হওঁ অৱতাৰ।
অতিকে মহান 5 বছৰীয়া বালক ধ্ৰুৱ কুমাৰ অন্তৰত তুমি যি ভক্তিৰ বীজ ৰোপণ কৰিছা এই ভক্তিৰ বৃক্ষ জুপি চিৰদিন জগতত অমৰ হৈ থাকিব